mali amma mashawara kan kullala an su ma ni wati ma amma mashawara ani Hassan ummi ni sonyo ba ka Hassan ba kamor talen nyere na pon no binde zante nyamore kaman pya bago ne nyebim sham lela ka jir bago nye kumsidan kan mabo ay velm kawula akuto melti ka yamangle jir se pelgo kabra shempel do kar saso haltala kan nan bantene to dada mi shara yita palen nawune akotom se palen yang man la nabe akuli nyam ka bando dada manin ka bo kon le nyabo Hassan samnawune jayi ma bunjala bra fadlambe Isasa dirtuna Boy, come on. Anya ipinaga kan labiyan inyong piyamba. Wasambe ma bembala. Mbembala kakatale. Biana sansan bemba katinam to DNA test. Ye to an so se yasar taba ka yele ko tom se man tam ma ye belga tam kuma bala belga rata ma ashiya ya yer polo ami dan san katmanu tule dan kan borna maga mangine katba pel te salen lela Hassan 3 and 4 karkana asma shi kan ku ka ta so moto tamma me sa fu ko nya min ta ba ku ta wan je tawo halin sa fu man blan tap o zama ku ta inna lillahi wa inna ilaihi Zamir tuna abwama ko kana kuma apama yurlen yela sa yinga wo yuwale le zode to ko ama man pa na won pam na ne antwi ka twira anu no Mati je sashen indian zo anje fe. Teni yele to ku sai abal mu moto ngare anta ta so mbalo moto kala gare ka awon nan ba'al be la ba'al be ko ta ka ce no mun ka biya ina ku kiyar no yalla na chala kan moya akida anye dinke kan yana kana mun kulan to nan ban shashira an bona ni Hassan nan ban shashir zan kan da zo mayen yela mai yerma na won zo man sur la na won kin tal tun onye biyo kuto kuto la ba guna no to na alright but okto nam zuria Doctor yi da men ku sangwa jorko bembala bama yen no sha mfaga pama nye verbai pama wonde ne chi ajo anje na wonsa wanda yala mi bon kwar sini so to akampune de zabol ma be labzor so to adam badan sana la jabla chama yangla na ami ka kwar sini so to akam Hassan 3 and 4